guys. Kadai kesini ke bar, kesini. Kadang selap him tam step ro. Laki kadai sun sedang mentah. Kita kidus kadang tiak si seden. Good morning. Itu laki. They one side orang tiak. Angkit orang tiak. Itu laki. So, day 2. Ngin niat nak station room. Let them sleep. Kena ngahagay nak station room kan. So, gibon bahagian hang ne, namit bunong busengkor sudah kasih bapai. Senero pai suitan sudah, pai stero sudah ngitan, senengro bagian sudah sih. Kadau namit kasih sengkor ke bapak ke jakoi. Mentang lawan sini, Sha Dzukou Valley sini. Kati sedin kadang yang kemangisa, kalau mentah iwan merek sini. Ini taj namar bangi merek namar ba 50 hagano kapor ba ulo unwan miang saisin peruntap ikan kejaka berngim imat isu. Kita kadang ngi up nuduk ne menstep bagian yo ini ke view umta apa ni piro ki parlo ke jonga ya kene ka Dzukou Valley hang ne ini also station room ada pun post ka badon ka ding panas tu let's see. So kene ka helipad kene ka jaga sege helikopter hang ne den junga mas station den in here na so station room kau deka valley stay. Let's go. You lo la one bian nang the mas shaphang tap no kene den ka daw hi haban rush mare no. Wow. It's beautiful, isn't it? Yes. Welcome to Dzukou Valley Nagaland. It's breathtaking. Oh yes. See, kalau jandai ke porsentiu, agak ulum baru wehi untuk porsentiu hang ne, nalak dek porsentiu. Ini kita baru he dah gelap porsentiu deh. Kini ika jeng internet kaba kamper susuk ke jong ne lo hang ne. One shy. Oi! One me. Amor! Berai. Có mà. Đây là miếng sừng cloud. Đây là một sừng cloud đấy, bởi ông đấy. Thạch. Kalau boy kena jaga belong madan, PH take it on kis sentiu ki belong ping but ki stem stay. Kene boy ke jaga ba belong he jing internet hang ne jaga Dzukou Valley hang ne. Oh yes, and finally kalau boy kena kawa kiong mau pajak pa ngamtep cross ne stay ngapa ni pi. Kene kawa kabah portelang ke side lang tharo teng nang ni hap cross thi slang poist thi. So number slam show, let's go. Woo! Oh yes. I love this.
this. It's beautiful. Kita cross ko wa sa den. Kijuti kila je lot mele aduk menen kila je. But ketik final destination jung isi don ka cross ang thi kedik na. Finally, our position is final destination. Jonga, itu saya harus di Sharom. Oh, I'm so excited. I came running, and it took me around 43 minutes. Nanti nak kasa sini kecempur 10 minit. Banyak kejat ketarung yang sange ban sundur di Sharom. Andrei, katrai, dari game sange support ko masting katai. Kane ka di final ni cross ka brodang ni Dzukou Valley. To CRC. I don't know what does it mean anyway. So, ila po yang ne. Try one get to remol che. Mantay ngai phai byang sathi ante phi imat sha thi selor kathi kadai ka yeng ka bangi sa menengi sa hate ha ten harum kathi mantay ngai haban cuter untuk na do nang ne cross to shawa sa do ste kaklat nong phi ba usun tiu un put an ki sit kine hi sibet amen dai sibet hakine ki tayo banwan but phi kene ka tham kadap bagi sit sudah Dahil time first on. Dia nak daw kan sa internet ha kerja. Oh! Come on. One. Oh. Yes. Abang walat dah lah. Walat dah. Okay. Jump. Ruang underwear. Roll. Aji walat dah kelat. Woo! Nak ada benda kelat ko walat lah ngam ni lah license lah. Jom bayar jom lah. Baik, tungkan ni ni cross kawa, mentah tinggi babak pakai kot ini tangap kot seal. Teng ru has sky dan kot. Tak tahu. Okay, habrong mi ano po si Sen. Oh, tena dia kot kelamang. Aja. Berbok ngela lek menem step mentafi kala dumlo lot saudong obi mad issue ngela dap dia sembol di katen ke jongi ngela theo apla menta ngeli phai no nang ne mi ri thi patlok siu dumlo obi mad ha nyai do nang ne second day is over. We are on the way back. Kini sini kita lakukan ni. Kene ni ke vlog remol. Dari mall one try one kit. Kene ni ke vlog. And kita don kita bala don sa sedem. Kita don bala lipai semat. But matang ini asap nasti. Sampai kita bu timer. Nang ni sti ke semporangi kat no kenta banyak nomor manin ke semporangi duk tu duk ni. Sekitar 10 minit. Tenang ni sti pat sampai poi kloi ba lipai ni poi kloi ba pakiu nim. Ada ka dumlo kom ni pimdas enjoy than pimdas yotnat than nomor ba pimu I ke view ke valley ke station bat ada ka khoi ke suj menang pat ka ji tanat ka long kom ba pi video mene. Hi bro, where are you from? I'm from Dzukou. You got my respect, man. Hey, so there's that guy in the back from Dzukou. He's physically handicapped, he cannot walk properly, and still then all the way he climb up and come down till Dzukou Valley. Salute to that guy. Let's run, man. Woo! No. Hey, careful. See, long, no high spoke along steepy. But the slab complete din nakaraw long be very careful. Pangit support. Muti maray kum sri maroy kumat. Or sibet temat depths do. Lada piwan hang ne. Wat klat barra ki
gambut ke jong phi amne ki juti jari bar bhan kum kine ki juti kin ji bai la phiu ki gambut kamerap khliat hagaban yada na khti te paro kal ki raincoat ke jong phi namar baklem ke raincoat phi sa ji lut namar phimla ban expect hagano ko por bo slap un hap hang ne ka hang ne namar ba sulong dum lo bai phi na ta daw baro nga suggest phi apa phi gane ki video ban la ko ban wan hang ne so ba ban wan banai agos namar ba to komadan kan khleilut daw sintiu hang tu hatem hang tu te oklat ban subscribe ke video ko jong like ya baru ban share ke parlo ke jong phi ban tip kham ha spang kan ke Dzukou Valley ka bodon hane ha thain koi ma Nagaland hang ne te ngin no shame ta but hopefully kermen ba kali jong kan abang tai ngin yoli phai no se ka sa jong ni ketika drop point nanti kali jungi kamon shao ini la phone pick phone driver so ni ha ban de kejat ta ngino sport thi temen bangin yo kelti ki kali stelti te ngintep ini bi the main road nang nget ni kelti cloud ne let's go we're not sure let's just go baby. Best day. hopefully we're not getting lost inside this jungle oh shit mending ni shong na kali nang thina guest house ne kasi porang ni sikanta shong na kali mata kali su kompon shao so ni na kajat namtep kalau guntaan si porang ni ban me chadu si sha main road chadu sha zakama city but anyway we are the trekkers from Meghalaya and we used to this so it's not a big deal let's go Enjoy ka lang kung the lift tara ko ka pick up but YouTube kat. Berapa bayar gini? tayo na yan or sa'yo lang ang hapon there say hi. so You all are from Northeast. yes unity and diversity Yes. so yes here we are from Meghalaya, Nagaland, Mizoram sorry no Nagaland okay but still we are in Nagaland though yes Mizoram Nilapoi ha main road menta kiti parlok kisiden gudon se irangait menta rangen main road kalat ban tok Zuko se te katik kali book kiti kena college na po Impal na kai mata kali Impal sa Impal kitiro isa ho driver yung driver ong ban abang ne rang ba umdon the phone part yung budon sa Impal what a day anyway thankfully we've met them and you can live ka jung you song berkar baki kung bang kali kala safe energy ka jung ni matay ngai kijat ang ngai sa thi sa kasa ka support kung ba try ar 4 minute going to guest house to patang tupat ngin sem ka taxi on late Kohima na Kohima pat ni sa Dimapur what a journey this is the best thing that we love about traveling as friends experiencing new things in life. Just enjoy your life. Just live and enjoy your life. Set by remote. Okay, let's go forward. Ngilayay tang kumba 1,000 minute tanta. But ngilayo bang daroy ka sa truck. But show. Tang ne si kasa ka ngay kumba 5.5 km. Tang ngay kijat ka support lagi kumba second time staying ay. Thankfully kudu ni kali but patang idang ngay si sa kasa stay. This is life. Jangan game slide boleh Just go with the flow. That's it. Be truthful. Jangan be honest. Oh.
boy aja kasa. Thank you, Ma. Hi brother. Thank you so much. See you. So we're leaving now. Karena kita ke kitchen atau guest house. Hello. Busy cooking? Yeah. So we are about to leave now. Okay. Thank you so much for everything. Thank you so much. Yes. Come again. Yeah, we'll do. We'll do visit during the flower seasons. Yes. So we will get a cab from the main road. Yeah, you get sharing cup. Sharing cab. Also 80 rupees. 80 rupees. Till Pohima. Okay. Okay. Thank you so much. Bye bye. Bye. See you. Thank you. Okay, pengen yang ni sesuatu pengen juga ke taksi nanti. Ya. Okay guys, pertanyaan lagi Thai Bank Shillong stay. See you in Shillong. See you in Bye. Shillong, yes. Welcome to Shillong. This is the end of our video. The trip to Nagaland, Dzukou Valley. Pertanyaan lah, rong cika mainstream juga stay. Kedai-kedai ke Dimapur Airport. Pertanyaan ni ada station stay, but mình phải nói Shillong. So this is the end of the video. Let's go to week or next week maybe. Thank you for watching the video. Stay safe, take care, and bye bye.